Lakhipuronline puthokchaba April ki tang 15 irai numit ki Khomjinba Pao tabirase ahanbada maruoiba pau tongan ba huran bagi thodok sing da chenaba mioi 13 masing yamlaba potlam singa loinana cachar police na phare AIUDF ki MLA Aminul Islam laiba ki mayok da wangang lui haibagi police na phakre ISSLC exam da first division da mai pakhraba mairoi singbu common club na taram no khre जिला परिषद की कांग्रेस मिरेप की भोट खोमगी थबक कंसिलकले खोंगजोमला निंगसिंग थौरम त्रिपुरा की मफम कयादसु पाकसना पांथोकनखे इमा खोलना खोंगजोमला निंगसिंग थौरम पांथोकरे अमसुंग जिरिबामदा चथरिबा कांग टूर्नामेंट कासार कांगखुटना यावल क्लब माइथियन ख्रे हौजिक मपुंगोइबा पाउ ताबिरसे तोंगान बा हुरान बगी थौदोक सिंगदा चेनबा हुरान बा मियोय 13 masing yamlaba polam singaloina nangarang cachar police na phagatkhre silchar shahar amasung masiga thangnaba mafam singda thokiba huran bagi thodok singi matangda sagolse nimita silchar sadar police station da cachar gi police super numal mahatana hai madudi miyam gi lanthum amasung punsi ngak senbada cachar police na achobu thodang loduna leiri amasung jila asida huran chinthigi awaba asi kokhan mangam nanaba police na kanna honari Phagalaba huran bataramathoy adugi manungda ani jail thazinkhre aduga atopa mapan police na wahang pahong chathari hairi এই যিসকল ব্যক্তি আছে এই গোটেই ব্যক্তিসকল আমাৰ জিলাখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ হয় যেনেকৈ শিলচৰৰো আছে ঢলাইৰো আছে তাৰ লগতে ইয়াত সুবুৰীয়া জিলাৰো আছে হুজাইৰো আছে গতিকে তেওঁলোকে এই যি বৰাক ভেলীৰ আৰু তাৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা তেওঁলোকে গোট খায় তেওঁলোকে এই চুৰিকা কাৰ্য তেওঁলোকে সংগঠিত কৰে গতিকে আমি তেওঁলোকৰ এই যিটো ৰেকেট আছে তেওঁলোকৰ এই চুৰিকা কাৰ্য চলাই যোৱা যি ৰেকেট আছে আৰু গোটেই ৰেকেটটো আমি যাতে বাষ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ সাৰ্কুলাৰ যিসকলে থাকি এই কামটো কৰি আছে তেওঁলোকে যাতে এই কাম কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বলৈ তৎপৰ হৈ আছোঁ ngasi asi malem gi malaria numitni malaria laina dagi ngakthoknanaba amasung laina asi muthanaba honabagi matangda miyoibada khanganaba malem sinbathungna April gi tang 15 numit asi malem gi malaria numit haina pangthoknari World Health Assembly na lisingani ga taret tagi numit asi pangthokpa hodokibani AIUDF ki MLA Aminul Islambo laiba ke mayok ta wangang lui haibagi matang da police na phakre ding constituency gi MLA amasung All India United Democratic Front AIUDF ki luchingba Aminul Islambo mahaki wangang da laiba ke mayok ta sokpa namaram oiraga assam police na phabani hairi mahangna pahalgam da thoki batam thiraba thodoki matungda wafam adu ngangkhibani iramasigi matang da wahang pahong chathari Handakta lauthokiba SSLC exam da first division da mai pakraba Lakhipur Khuman gi mahiroi singbu ngarang sagol se namita Khuman club na sinduna Lakhipur Khuman da laiba club asigi sanglenda haraute ama phongdokre thoramasida posangmam ronibala ingudam misna sawaizam parinita posangmam ritik soyam nikhil khaidem ichelema maisnam ria Khumanthem rose maimom malem nganba ingudam chingya nganba huirem ronen Sinam Inunganbi Lenana International Futsal Championship da gold medal laurakhrabi Haurangbam Malem Nganbi aduga Junior National Sepak Takraw Championship da bronze medal phanglakhrabi Haisnam Sweety Busu Thoramadu da taramnokhi Panbayai Khumanthem Rose na subject pumnamakta letter lauduna 95.33% phangbaga lenana Cachar district da mahakna taruksuba position takhi Thoramadu da ingudam Sotish Chandra Arambam Gorokopal Khaidem Kanta Sinam Bipin Haurangbam Keso Ingudam Tarun Arambam Pradip Khumanthem Dijen Maisnam Sarat Chandra Kangabam Surendra Chingwa miyoi singna saruk jakhe Palarbam thong semjin bagi thabak kana chathariba sigi minung channa chaka mari panna gari macha sing lanba yananaba ngarang nungthil semjin khre thong asida hojik light vehicle sing lanba yare hairi
बिनाकांदी बुबोन हिल जिला परिषद की कांग्रेस मेरे राहुल पांडे की भोट खोंब की खोंजंग कंसिलकली कांग्रेस लुचिंग डॉक्टर मैमम शांति कुमार की लमजिंग मखादा कप्तानपुर जीपी की हान की प्रेसिडेंट जगदीश पांडे अमदी मिरेप का लोइनना बोली चेंगजूर बुबोन हिल मास्काल खासिया पुंजी जारुल तोला अमदी दुंगरी पारना चिंगबा मफम सिंगदा मियामदा भोट पीबीना बाहायजाखरे हंदक की जीपी मिखल असि यामनमक मरु ओइबा मिखलनी मरमदी डिलिमिटेशन तौदुना खुंगंग मचेत ताननबा अमदी अनोबा खुंगंग कया अनोबा जीपी अनोबा विधानसभा तिनसिनबा अमदी नमफुदा मिरेप सिंबु विड्रो तौहंदुना भोट कानबा सिनबा बीजेपी बु हंदक मतिक चाबा पाउकुम पीबा अदुनी हाइना शांति कुमारना मराल सिरी लाकलिबा पंचायत मिखल गमरी लेना लखीपुर नयाग्राम की वार्ड नंबर 9 की मिरेप सुनीता कुंथौजम की मिखल गमरी लेनबा थौनीजब की थौरम मंगरांग पांथोक्तुना मियामदगी ममल यामनबा भोट निजखरे मणिपुर की निंगतम बंगांगनबा होनबदा थवाइना पोंथा पीख्रबा अथौबसिंगी मफमदा इकाई खुमनदुना खोंजोमलान नमित की थौरम ngarang त्रिपुरा की नारायण खमरदा पांथोखरे अयुक्ता सिनाई तुरेल तोरबान तर्पण कत्तुना अथौब सिंगी मफमदा हैकटलेकत तमखी अथौब मेजोर पाउना ब्रजबासी की मितम खेलिबा त्रिपुरा की मफम अनितसु चामगा कुंठा मरी सुबा खोंजोम नमित पांथोखी ख्वाई डिस्ट्रिक्ट की गौरनगरदा मणिपुरी लिटरेरी एंड कल्चरल फोरम त्रिपुरा न सिंधुना पांथोखिबा थौरमदा फोरम की प्रेसिडेंट एन बिरोना थौरम मपु ओइखी थौरमदा फोरम की एडवाइजर आर के तरुणजीत वीपी लाइपुबम रंजन शर्मा एम प्रमोद एन मदन दत्तन चिंगबा मियोइसिंग सरुक जाखी अथौबा पौना ब्रजवासी की मितमदा हेलै कत्तुना इकाई खुमनखी थौरंग मरी लेनना खोंजोम परबा वारी हाइबा थिबा मोइरांग कंगलै वारी क्वाक्तानबा खंबा थोइबी फुंगारेन न चिंगबा मखल कयागी नाटकी ओइबा थौरमसु पांथोखी अमरोमदा अगरतला की अभयनगरदसु पुथिबा वेलफेयर एंड कल्चरल सोसाइटी ना पौना ब्रजवासी फाउंडेशन का खुसमनदुना निमितसि पांथोखी थौरमदा मिलाल की प्रेसिडेंट के एच इंगोचा डब्ल्यू गोजेन काबी एन निरंजन एम अभिराम वेलफेयर की सेक्रेटरी एस दीपक सरुक जाखी हैना अगरतला तगी फंगबा पावसिना हाइरे इमा खोल अवांग पसंगम सिंधुना खोंजोमलान लिंगसिंग थौरम अमसुंग खोंजोमलान सैता सैरेंगी खोंजल इमा खोल की ऑफिस दा अप्रैल की तांग कुनुमदोइदा पांथोखिबा थौरमदा स्टैंडर्ड कॉलेज की हाना की प्रिंसिपल चोंगथाम ओंबी सुबदनीना चीफ गेस्ट इमा खोल की प्रेसिडेंट सगोलसेम बिलासिनी न थौरम मपु अमसुंग हाना की इमा खोल की प्रेसिडेंट डॉक्टर चिंगांगबम चंद्रकलाना खोंजोमलान के मरमदा वांगांगलोई ओइना दाइसदा लिंगसिनखी तरान ओकपगी वारोल एग्जीक्यूटिव मेंबर तखेलेम्बम कल्पना न पीखी मुंगी ओइबा वारोल न जनरल सेक्रेटरी लाइलेलापम ऋषिकांत न पीखी थौरमदा डॉक्टर चंद्रकलाना खोंजोमलान की मरमदा सुगाइना तंबीखी चीफ गेस्ट सुबदनीना सैदिन पुरल ओइदुना कबी कुंट्रा तरुकना खोंजोमलान सैथादुना सेरेंग सेदिनखी थौरमदा प्रोफेसर संगाई जाउबी अमदी AIR की सैसकपा रघुमनी खोलचंद्र मंगांग कैसाम प्रिय कुमार
Ima Khol ki founder president Dr. R.K. Gunachandra, Sunanda Khuraizam, R.K. Sanahanbi, Lakpati Mangang, Malim Nganmina Chingba, Miyokaya, Sereng Pathoki, Thauromda Barak Tampak ki Sagnai Pasai Sakpa, Arambam Chandra Mohona, Manipur Busai Thaduna, Palarbungi Aiba, Maisnam Piramanina Iba Isai, Kudol Tamki, Ima Khol Lengyan, Yanduna, Chandra Mohon Butaram Noki, Thauromgi Anchor na Assistant Secretary, Thaudam Samjaina Oiki, Aduga, Thagat Wahina, Akoizam Prozen na Piki. Amasung Nainabiu, Sanamachugi Mangal, Lamdam masigi sagnai raba iba lare lakpam champalalgi ani suba wari machagi kudol wari macha taramathogi top topa bahaw kalunana lamdam masigi sahitabu hena masek mangal thogal lagadaba sanamachugi mangal adongisu saruk oibiu nungsi publication silcharna haukiba april gi tang taruk bina kandida pangthokiba manipuri sahitya parisara samgi humpuni toi suba chahi gi mifam lenda lare lakpam champalana iba sanamachugi mangal kopa wari macha Larikasi Phongkrabani Mitei Mayek Tabagi Sagotpa Oina Mitei Mayek amasung Bengali Mayekta Wari Macha Taramatho Yauba Aibagi Anisuba Larikasi Mayamna Pabiu amasung Nainabiu Larikasi ki Phangpham Poilapul Silchar amadi Hailakantigi Oina Seram Herajit Milala Sam Mobile number 7086023978 Sonai gi Oina Huirem Megras Singa Library Sonai Mobile number 98643717005 Lakhipur gi oina Joy Matadi Xerox Fullertol Guwahati gi oina Yengkhom Upendra Kamekhya Book Agency Patharkuchi Mobile number 8135028087 aduga Silchar gi oina Lalit Press Works Silchar Mobile number 9435213245 ni Energy Healing Center Rongpurda Computer gi matenga anoba madi ariba anaba singbo computer gi matenga layong khangdokpuna layenba hausare computer gi matenga makal makagi anaba singi report lokthokpuna haksangi awatpa machal kaya menkhanaba amadi supplement piduna naturopathy amadi magnetotherapy na layong bajaragani maruwaina nupi gi laina sing I watpa angang khawgi laina angang oidaba nupa singi phambi sonbgi laina prostate gland chawthokpa kidney amadi ising marigi anaba nung leiba sinus diabetes BP stroke paralysis nerve amadi brain gi anaba khwang naba khutang chikpa spondylitis phai chingba liver amadi chakhau gi anaba piles wakhal gi anaba tumba yadaba sor chinba gi laina sine chingba layang da yarakani loinana matam sangna hu chenba hidak charakpadagi side effect amadi ida hu chenba toxin leirakpa I watpa gi anaba koktanaba amadi steam bath ki kudong saba leizare Silchar Rongpur part 2 gi stone crusher manakta leiriba Energy Healing Center da ngasimak lengsimbirabu mangjongna appointment ki damak mobile number 9395732456 number asida call tobiragna bakhanganjan Lakhipur online channel asibu yengbiri basingna pawasibu like amati share tobiu amati hojik phawa channel asibu subscribe tobidri basingna subscribe tobiu Aroi beda maroi papau amukhanna Tongan ba huran bagi thodok sing da chena ba mioi taramathoi masing jamla potlam singa loinana kasar police na phare AIU DF ki MLA Aminul Islam Laibak ki mayok ta wangang lui haibagi police na phakre ISSLC exam da first division da mai pakraba mai roi singbu common club na taram no khre Jila Parishad ki Congress mirep ki vote khomagi thabak kansilakli Khomjinba Ningsing Thauram Tripura ki makom kaya da su paksana pangthok nakhi Ima Khona Khomjinba Ningsing Thauram pangthokre amasung Jiribam da chathariba kang tournament ta kasar kangkhutna Yawol Club of Maithian Kre Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare